السلام علیکم ٹاٹا شروع آج چھِ أسۍ 8مہِ جمٲژ ہِنٛز اردو کِتابہِ ہٕنٛز آزمائش شرط ہے پَرُن تُہۍ کٔڑِو پنٕنۍ کِتاب أسۍ پَرو یہِ آزمائش شرط ہے ایک بوڑھے آدمی نے مرتے وقت اپنے اکلوتے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا آزمائے بغیر کسی کو اپنے دوست نہ بنانا اور کسی نہ کسی مرحلے پر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی کسی آزمائش کے وقت ضرور پرکھنے کی کوشش کرنا تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں تجربہ حاصل ہو۔ کچھ دنوں بعد بوڑھا مر گیا اور بیٹے نے باپ کی باتوں کو آزمانے کے لیے اپنی بیوی اور اپنے قریبی دوست کو آزمائش کا تہیہ کر لیا۔ اس کا دوست بہت ہی چالاک تھا اور مقامی حاکموں کے لیے مخبری جاسوسی کا کام کرتا تھا۔ وہ اس نوجوان کے گھر بھی آیا جایا کرتا تھا اور اس کی بیوی کو بابی کہہ کر پکارتا تھا۔ ایک روز نوجوان کسی کام سے شہر چلا گیا اور واپسی پر کسائی کی دکان سے سری پائی خرید کر لایا۔ اس نے سوچا کہ اپنے مرحوم باپ کی نصیحتوں کو پرکھنے کے لیے یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ چنانچہ ایک تھیلے میں سری پائی لے کر جب وہ گاؤں واپس پہنچا تو خاصی رات ڈھل چکی تھی۔ اس نے اندھیرے میں گھبرائی ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے کہا کہ وہ گھر میں روشنی نہ کرے اور ایک کدال لے کر چپ چاپ آنگن میں ایک گڑھا کھودنے لگا۔ بیوی کی حیرت کو خوف و دہشت میں تبدیل کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے اپنے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے اور اس کی کھوپڑی کو انتقاماً اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی چپ چاپ گڑھا کھودتی رہی اور نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے تھیلے میں رکھی ہوئی دشمن کی کھوپڑی کو دفن کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر نوجوان تو گہری نیند سو گیا، لیکن اس کی بیوی کو خوف کے مارے ساری رات نیند نہ آ سکی۔ صبح کو نوجوان کہیں کام کرنے کے لیے چلا گیا تو اس کا دوست جو سرکاری جاسوس تھا اس کے گھر میں داخل ہوا اور نوجوان کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ نوجوان کی بیوی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں اور ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ میاں بیوی میں کچھ ناچاکی ہو گئی، لیکن یہ بات اسے خلاف معمول محسوس ہوئی اور اس نے پوچھ ہی لیا کہ بابی سچ سچ بتائے کہ کیا بات ہے تو وہ ون بات مانی۔ ایک بوڑھے آدمی نے مرتے وقت اپنے اکلوتے بیٹے کو نصیحت کی۔ دپان اخ بڑا ہسا اوس سُہ ییٚلہِ تٔمۍ ہسا کٔر پننِس نِچِس نصیحت کہ گوٚبرا پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان گژھِ گۄڈٕ آزماوُن پتہٕ گژھِ تٔمِس سۭتۍ دوستی یِتھ، پتہٕ گژھِ سُہ پنُن دوست بناوُن۔ یا پنُن کانٛہہ ٹوٹھ آسہِ یا یہِ ہسا یہِ عزیٖز گوٚو ٹوٹھ یُس ہسا آسہِ واریاہ ٹوٹھ یا پنُن کانٛہہ رشتہٕ دار آسہِ سُہ تہِ ہسا گژھِ گۄڈٕ پرکھاوُن، سُہ تہِ ہسا گژھِ گۄڈٕ یہِ ہسا یہِ آزماوُن تہٕ پتہٕ گژھِ تٔمِس سۭتۍ دوستی کرٕنۍ یا پتہٕ گژھِ تٔمِس سۭتۍ وۄتھُن بِہُن تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں تجربہ حاصل ہو، تاکہ آئندٕ خٲطرٕ ہسا روزِ ژےٚ تجربہ، ژٕ ہیٚچھکھ پتہٕ یہِ اِنسان کیُتھ چھُ، یہِ غلط چھا کِنہٕ صحیح چھِ۔ کچھ دنوں بعد بوڑھا مر گیا۔ دپان کینٛہہ ٹائم ہسا گوٚو تہٕ بوٚڑ گوٚو مٔرِتھ اور بیٹے نے باپ کی باتوں کو آزمانے کے لیے اپنی بیوی اور اپنے قریبی دوست کو آزمائش کا تہیہ کر لیا۔ دپان ییٚلہِ ہسا بوٚڑ موٗد تہٕ أمۍ نفرن سوٗنٛچ، أمۍ موہنی سوٗنٛچ یہِ دوٚپُن کہِ بہٕ ہسا آزماوَن گۄڈٕ پنٕنۍ خانٛداری، بیٚیہِ یُس ہسا مےٚ قریبی دوست چھِ تہٕ یِہوٚے آزماوَن بہٕ گۄڈٕ۔ اس کا دوست بہت ہی چالاک تھا۔ دپان یُس ہسا أمۍ سُنٛد یہِ دوست اوس یہِ اوس واریاہ چالاک اور مقامی حاکموں کے لیے مخبری جاسوسی کا کام کرتا تھا۔ یہ ہسا اوس مخبری کران، وہ اس نوجوان کے گھر بھی آیا جایا کرتا تھا۔ یہ ہسا اوس یِہُنٛد گھر تہِ یِوان اور اس کی بیوی کو بابی کہہ کر پکارتا تھا تہٕ أمۍ سٕنٛز خانٛداری اوس ونان بابی۔ ایک روز نوجوان کسی کام سے شہر چلا گیا۔ دپان اکہِ دۄہ ہسا گوٚو یہِ ہسا یہِ شہر گوٚو کیٛاتھانۍ کٲم ٲسٕس اور واپسی پر کسائی کی دکان سے سری پائی خرید کر لایا۔ دپان واپسی ییٚلہِ ہسا یہِ اورٕ واپس آو تہٕ یہِ گوٚو بُجس نِش، اَتہِ ہسا أنۍ أمۍ کلہر اکھ۔ اس نے سوچا کہ اپنے مرحوم باپ کی نصیحتوں کو پرکھنے کے لیے یہ ایک اچھا طریقہ ہے تو أمۍ دوٚپ وَلہٕ بہٕ وٕچھے آز یہِ ہسا یہِ مےٚ چھِ مٲلۍ کٔرمٕژ نصیحت تہٕ آز کر بہٕ یہِ طریٖقہٕ کہ بہٕ ہسا وٕچھِ آز یہِ مےٚ مٲلۍ اوس ووٚنمُت، آج چھِ مےٚ اصل موقعہٕ۔ چنانچہ ایک تھیلے میں سری پائی لے کر جب وہ گاؤں واپس پہنچا، دپان ییٚلہِ ہسا یہِ گامس منٛز ووت تو خاصی رات ڈھل چکی تھی۔ دپان نٮ۪صٕف رات ہسا ٲس وٲژمٕژ اَمہِ ساتن۔ اس نے اندھیرے میں گھبرائی ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے کہا۔ دپان ییٚلہِ ہسا یہِ گھر ووت أمۍ کوٚر پننہِ خانٛداری یہِ ہسا یہِ آلو دِژنَس کرٛٮ۪کھ کہ گھر میں روشنی نہ کرے، دوٚپنَس گھرِ تھاو روشنی یِم پاور کر بنٛد۔
अंगूठ था और एक कुदाल लेकर चुपचाप आंगन में एक गड्ढा खोदने लगा। तो यह सह लोग यह ख्वाब खड़ने अत आंगनस मज पन्निस बीवी की हैरत को खूब दहशत में तब्दील करते हुए उसने कहा कि मैंने अपने एक पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया है। यह वन पन्नी खानदारी दपान मे ओनमुत प्रून दुश्मन मे तो मे कोर सह कत्ल और इसकी खोपड़ी का इंतकाम अपने आंगन में दफन करना चाहता हूँ। मे तम सज कलहर तो दबाव यह पन्निस आंगनस मज। बीवी चुपचाप गड्ढा खोदती रही। इस खानदारी यह खना खोड़। तो नौजवान ने अपने हाथों से थैले में रखी हुई दुश्मन की खोपड़ी को दफन कर दिया। तो इम तुज यह कलहर इम त्रो अत करन यह दफन अत खड़स मज। इस काम से फारिग होकर नौजवान तो गहरी नींद सो गया। दपान ये यमो यह मकलो तो यह शुंग तो इमिस पे असल पे निंदर लेकिन उसकी बीवी को खूब के मारे सारी रात नींद न आ सकी। मगर इस खानदारी यह खुश इम मोरमुत दुश्मन ये इमिस आय न बिचार रातस निंद्र की। सुबह को नौजवान कहीं काम करने के लिए चला गया। दपा सुबह वोत यह गो कत तक काम। तो इसका दोस्त जो सरकारी जासूस था इम दोस्त सरकारी जासूस मुखबिर उनके घर में दाखिल हुआ। तो यह आव इहुंद घर और नौजवान के बारे में दरियाफ्त करने लगा। तो इम घरकन मिसिस खानदारी पृछुन सह कोत गुमुत। उसने देखा कि नौजवान की बीवी के चेहरे पर हवायाँ उड़ रही है। यह वुच इम सज खानदारी वारियाह परेशान और उसकी आंखें सुर्ख हो रही है। तो इमिस वुचन अश गमच बस मतलब यह गमस वारियाह परेशान बिचार गमस। पहले तो वो समझा कि मियाँ बीवी में कुछ नाचाकी हो गई। इम समझ गड थे इम नफरानी कि इमन हस शायद पानवी बोचन दोन गमस लड़ाई। लेकिन ये बात उससे खिलाफ मामूल महसूस हुई। इम दोप ना हम छन जहाँ लड़ाई करा तो आज कत कर हम लड़ाई। और उससे पूछ ही लिया। तो पृछुन इमिस कि बाबी सच बताए कि क्या बात है। बाबी वन पूछ कि क्या दलील तह क्या दलील छो। तो बस आज गो युत बाकी हम पढ़ो सुबह।